Oprostite. Еще одну. Ok, ulja ima više nego dovoljno, sad ga ima još više. Neću ga sad ni kupiti da ga nosim do iduće benzinske, će izdržati valjda nekako. Rede komata, samo baca ulje. Спасибо. Дорогого є. Что? Гроші є. Полно. Скроз. Ча. Я не понимаю український, so... Ой. Топ. Топ. Що? Що там лежить? Що є? Ти не бачиш, як пістолета держиш? Окей. Піздець. Окей. Бля. Ой. Има папирен. Папир. Окей. Табло. Та воно, давай ключа. Ні. Твою мать. Oh, my helmet. Ah, нет good. А воно що зробити? Yes. Okay. Стою, держу пістолет. Всім пахне. Ой, просто, ёб твою. О. Спасибо. Мате пап. А, спасибо, спасибо. Спасибо. Morao sam dati neki s obzirom da mi je da se sebe zalio moj motor i sve živo. Već mi kad si ga smrti. Ne vjerujem da sam ovo snimio. Živo. Takva registracija mi je pala, kupio sam ulje. Da. S obzirom da je zmazana, stavit ćemo u vrećicu. Svugdje mi se odbija kartica od Zagrebačke banke. Iako sam podosta siguran da sam
stavio oznaku da želim da mogu koristiti karticu van Hrvatske. Možda je problem do Ukrajine, a možda je problem do Zagrebačke banke. To ćemo tek saznati. Mehanik, no, moj. Здравствуй. Пусти. Маст. Хорватия. Ukraina do Roda. And what about English? Oh, English, great. Oh. Yaro, nice to meet you. Yeah, me too. I need a mechanic. I think that something went bad. I Something don't. wrong, Yeah, oiling's leaking. I came 300 kilometers, 4 liters of oil to came to Kiev. As I guess in Kiev there is some service mechanic. So Yeah, I think I can help. I need to call my friend and I think he can assist us. okay, great. Тебе може їхати? А ну секунду. As I understand, you can move, yeah? You Yeah, can move, 300 kilometers, no problem. Коротше, говориш, що вже 300 кілометрів. СР-ка старий, це карбюратор не Yeah, Old Yamaha. yeah. Ага. And do you have GPS? No? Yes. Because you know, Oh, sorry. I don't have time. I need to No problem. Can you point me? everything because my father is waiting for me now. No problem. Can you leave me your contact maybe? Yeah. Okay. 100%. And And maybe in 1 hour I will come back in this direction. If something okay, will be no wrong, I problem. will. If you want to go Yeah, drinking, we will- drinking later, I'm fine with that. No problem. But Okay, let's put the route. Oops, sorry. Здравствуйте. Я 2 года не видел вживую. Я не понимаю украинский чуть-чуть. Английский? Zero. Yamaha Yes, Zero? sir. Да? Yes, please. Yeah. Dogo. Ah. Okay. You're welcome. Что? Счастливо. Спасибо. Я
Ja тут собаки давала. Aha, okay. Really, thank you. Hope to see you again. I hope so. If you come somewhere in Europe close, maybe I will drive up and to meet Okay. to have a drink, anything. Okay. See you. See you. Pozdrav Slavko Ljupci. Slavko je. Jučer sam proveo predivan dan u Černobilu, što ćete tek gledati. A do tada bih se htio zapravo zahvaliti svojem domaćinu Vanji, Ivan. Ono što sam sad zapravo upravo naučio ovih dana je da je nadimak za Ivana u Ukrajini Vanja. Kod nas su to dva odvojena imena. U svakom slučaju, kada mi je procurilo ulje, odlučio sam otići, kao što već znate, produžiti do Kijeva. Tamo sam upoznao Jaroslava nasred ceste, nakon što sam trubio i mahao i vozio za njim kako bi ga zaustavio, da mi pomogne. I on se malo raspitao i našao je informaciju da postoji taj neki dečko koji bi bio spreman pomoći mi da popravi motor. Čak ga nije ni on znao. Tako da, kad smo krenuli zajedno, nazvao ga je otac i on je morao radi oca nešto hitno otići riješiti, koliko sam shvatio, pa mi je rekao da produžim sam. Ja sam otišao sam do te kuće. Opa. Čim sam stao, dečki su se bacili na posao, nešto nevjerojatno. Ja ne znam je li prošla minuta, oni su već bili na motoru, motor je bio na podu. Nakon nekakvih 2 minute već su znali što je na motoru procurlo, koji dihtung. Počeli su zivkat okolo gdje da kupe dihtung. Bilo je već kasno, bilo je čini mi se oko pola 6, bilo je 5:30 cca, a većina dućana, ako sam dobro shvatio, radi do 6. I panično su počeli zivkat gdje ima ta veličina dihtunga, zovi ovdje, zovi ondje, zovi sve. I onda se Roman, dečko koji mi je šarafio motor, zaletio na motoru do nekoliko dućana dok nije našao dihtung. Kupili su 2 dihtunga, jedan su mi dali da imam za rezervu za doma, drugi su naravno zamijenili na motoru da ulje više ne curi. Zašarafili su mi prednje svjetlo, popravili su mi lampu, odlemile su mi se i žice, pukle su mi i žice od svjetla zato što je svjetlo bilo odšarafljeno. To su zalemili i naravno pričvrstili su mi tablicu koja je otpala and I'm good to go. I sve to za 0 kuna. Dakle, nisam platio apsolutno ništa. Ne samo da nisam platio ništa, nego sam ispavao besplatno. Šta je sad od crijeva neka? Nego sam ispavao besplatno u Kijevu 2 dana. 2 dana. Ok, možda u Kijevu spavanje i nije gdje ti mene vodiš GPS. Pas, mater. Jebaju majku. Suka. Bled. Jebani pizdec. Idi nahoj. Sad tako kaže. Jučer je bila neka poplava. Kaže Vanja da tako nešto nije vidio nikada u svom životu. Dakle, totalni potop Kijeva. Mi smo se baš u tom trenutku vraćali iz Černobila. Evo, zato je dobar ovaj motorčić. Vraćali iz Černobila, trebalo nam je jedno 1,5 do 2. Nakon što smo došli do grada da dođemo do centra. Inače bi trebali biti u nekih 20 minuta. Užas. No da nastavim, uglavnom 2 dana sam besplatno spavao kod Vanje. Nikakvih problema nije bilo, još su me i nahranili, doručak, večera, sve kako to ide, jel, kad si gost. Jako divni ljudi, upoznao sam njegovu majku, nažalost otac mu je umro pred 1 godinu dana, ali ono što mi je bilo jako zanimljivo za doznati od njega, njegov otac je bio jedan od likvidatora u Pripjatu,
Tako da su bili onak čak oduševljeni kad su čuli da idem u Pripjat. Njegova mama mi je odmah pokazala i ordene koje je njegov otac dobio, njegovu odoru, inače je bio policajac u Ukrajini. U svakom slučaju to su grda vremena bila. Nakon što sam vidio taj Černobil, ne znam uopće što bi rekao, onako malo fuck. Ajmo probat. Ne bi se htio zasrat baš skroz, može malo. Op, propadamo u blato. Dobro je, cesta, dobro je. Gdje sam stao? Nešto sam još htio reći. Sad ću cijeli bit blatan. GPS. Da, uglavnom ugostili su me prekrasni ljudi. Ostaću još jedan dan u Kijevu, jednostavno neugodno mi je smetat, nisam htio više tamo. Vidim da ima neke probleme sa suprugom. Vanja, nažalost, ne žive zajedno i nešto ga je žena zvala, bila jučer i malo je sav van sebe. Imaju i zajedničko dijete i tako dalje, nećemo sad u detalje. U svakom slučaju danas sam samo rekao da moram, da idem dalje, kao da ne želim više smetat. Ali se nadam da ću barem možda uloviti Jaroslava danas. Jaroslava, pa onda popiti nešto sa Jaroslavom. Dakle, Jaroslav je legenda. Odličan momak. Jako simpatičan. Inače vojnik. Bio je u Donjecku. Očito, jel? Nekim mirovnim misijama isto tako. I ono što mi je super, što jako fluidno priča engleski i lako mi je komunicirati sa njim. Što u Ukrajini nije slučaj definitivno. 20.9. 19, 17, so levels radiation slowly started to decrease again. 10.7, 8.5, 8.3, 8.4,